Enganzi yihango kuza Kamwenge kikijeho bwa nyuma y'abanyishengero b'ishazeri kwereza yo kwetongwita kwabo mu ishengero ahabwo burwire bw'emirumu kweyongera kujanjara mu cyanga cyabo ebigere bikuwa government ina esazire magezi ki ansate na muwaire yagamba mama ansate matize kusabo ije Havevembeze n'amajyango burwiro bukatandikiro mu myanya mike kandi nabwa nyuma bwagumzamo bari kweyongera kwisya ahibaterire nduro mu government abo bari kwejo n'abanyishengero konka era yawo zenunji ndo turashaba government ngo shongezi editware kete sikuru itwe baze kuyamba abantu benshi aho mbazo kugira ngo oraza kukumbira bugende kuyaho turakwatanitaniwe nkabashaho nkabebezi banyu okureba mu symptoms ziriho twazitendeza obwa hatabarwire bari kw'inkumitano bamazire kukwata uburwirobo okwetorora district yona kandi Enganzi yihanga nagira ngo obwa hatanibija kuhebwa buhezo burumubutsi omonyo n'ebindi bingi ukujya kubahereza egambuku ibiri buri mu bize gambuku 10 ukujya zikwata kao akwatagane na DHO abakura sibanyu bazirorerere chairman yero C5 na abandi bigeze barikeho exposiramo banza kumanya ubere buno mwetu wake impazamo kumanya ubere muleta abahona bagambaho nito kubateganisiwe ndwareje kandi bingi tubari kubasa kwehera tutantwe no government etiyambe etiyambe amibaji nje kibere no mucheka kitu yaba turi kubantu by'umutaka ya turi kwantu by'yani turi kwantu by'umukoko eteri huri yambe tejajari ekibazo kukwegeza n'ekibashonka twategezamo okunyabitego mungi yebo bonya ubwapisa endwareje negambwa kubetine mubazi gasha kwa Anthony Twine Agacencwire abataka okurwa mu cyare cya Kanyancende